Hare Krishna everyone. We are learning Prahalada Stuti from Srimad Bhagavatam in praise of Lord Narasimhadev. It is in the 7th canto, 9th chapter. So we are completed 26 verses. 27th verse onwards we will learn today. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Na Yesha Para Avara Matihi Bhavataha Nanu Syat Jantoho Yatha Atmasuhridaha Jagataha Tathapi Samsevaya Surataroho Iva Te Prasadaha Deva Anurupam Udayaha Na Para Avaratvam. Let us see the translation. Unlike an ordinary living entity, my Lord, you do not discriminate between friends and enemies, the favorable and the unfavorable, because for you there is no conception of higher and lower. Nonetheless, you offer your benedictions according to the level of one's service, exactly as a desired tree delivers fruits according to one's desires and makes no distinction between the lower and the higher. Let us learn the shloka line by line, commencing from the prose mode. पहला लाइन में लास्ट शब्द जो है मूल शब्द है स्यात्. So we have to end as स्यात् because we are breaking the नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात्. नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात्. जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि. जंतोर यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि. संसेवया सुरतरोर इव ते प्रसादः. सेवानुरूपम उदयो न परावरत्वम. सेवानुरूपम उदयो न परावरत्वम.
सेवानुरूपमुदयो न परस्परत्वम्। दो लाइन। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। 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 संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम्। संसेवया सुरतरोरिव प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम्। संसेवया सुरतरोरिव प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। पूरा श्लोक। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम्। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। और एक बार। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम्। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरोरिव ते सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। अब ट्यून में सीखेंगे लाइन बाय लाइन। नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि। संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः। 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 संसेवया सुरतरोरिव ते
सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् दो लाइन नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि तं सेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् तं सेवया सुरतरोरते परावरत्वम् संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् पूरा श्लोक नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् और एक बार नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम् Hare Krishna. Next verse 28. We learn word by word. Evam janam nipatitam prabhava. I'm sorry, it is prabhava. Ahi kupe kama abhikamam anu yaha prapatan prasangat krutva atmasat turarshina Bhagavan
Bhagavan गृहीतः Gruhita सः Saha अहं Aham कथं Katham नु विसृजे Nu Visruje तव Tava भृत्यसेवाम्. Brutya Sevam. Let us see the translation. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Narada Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? Hare Krishna. We will learn line by line in the prose mode first. Evam janam nipatitam prabhavahi kupe. एवं Evam Janam जनम Nipatam निपतितं Pravavahi प्रभवति Kupe. कुपे एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे. Evam एवं Janam जनम Nipatam निपतितं Pravavahi Kupe. प्रभवति कामाभिकामम् अनुयः अनुय प्रपतन् प्रसंगात्. कामाभिकामम् अनुय प्रपतन् प्रसंगात्. Sangat कृत्वात्मसात् ऋषिना भगवन् गृहीतः. Kritva ऋषिणा भगवन् दूसरा शब्द है सुरर्षिणा. I will say full line. कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः. You can also pronounce, because it is indicating rishi, surarishina, like that you can say, or surarshina as one word. Okay. Krutvatmasat surarshina bhagavan grihitaha. सोहम कथम नु वृसृजे तव भृत्य सेवाम. सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम. Soham katham no vijayata bhavati sevam. दो लाइन. एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसंगात्. Evam janam nipatitam pravavahi kupe kamabhikamam anuya prasangat. एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रतपन् प्रसंगात्.
एवं जनं निपतितं निपतितं प्रभवाहि प्रवाहिकूपे कामाभिकामम् अनुया प्रसंगात् प्रसंगात् Don't talk, please. Krutvatmasat surarshina bhagavan grihitaha soham katham nu visruje tava bhritya sevam. आत्मसात् सुदर्शिना भगवन् गृहीतः कथं कथं तव Krutvatmasat surarshina bhagavan grihitaha soham katham nu visruje tava bhritya sevam. आत्मसुदर्शिना भगवन् गृहीतः कथं सेवाम् पूरा श्लोक एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रतपन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे आत्मसात् सुदर्शिना भगवान् गृहीतः तव भृत्य सेवाम् One more time. एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रतपन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे तव भृत्य सेवाम् लाइन बाय लाइन ट्यून में सीखेंगे एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे एवं जनं निपतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रतपन् प्रसंगात् कामाभिकामम् अनुयय प्रपतन् प्रसंगात् कामाभिकामम् अनुय प्रपन्त प्रसंगात् कामाभिकाम् अनुयत प्रपतान् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः आत्मसात् सुरर्षिणा सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् सोऽहं कथं नु वृत्तिसे तव सेवाम् सोऽहं दो लाइन चल रहा है ना अभी या सिंगल लाइन सिंगल लाइन प्रभु जी सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् सोऽहं कथं नु वृत्तिसे तव भृत्य सेवाम् दो लाइन एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे
कामाभिकामम् अनुय प्रतपन् प्रसंगात् एवं एवं जनं जनं निपतितं निपतितं प्रभावाहिते कामाभिकामम् अनुयापतन् प्रसङ्गत् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुय प्रतपन् प्रसंगात् एवं एवं जनं निपतितं प्रभावाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयपतान् प्रसङ्गतात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् कृत्वा भगवन्गीतः कथं नो वृत्ते तव भृत्य सेवाम् पूरा श्लोक एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुय प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं प्रभावाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयपतान् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवद्गृहः सोऽहं कथं नु विसृजे त्वभृत्य सेवाम् पूरा श्लोक एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुय प्रपन्त प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयपतान् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् आज सीखा हुआ दोनों श्लोक एक बार रिवीजन होगा 27 and 28. Text 27. नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपम् उदयो न परावरत्वम्. Text 28. एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुय प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama